بسم الله الرحمن الرحیم. گلی روزنامه‌وانه ایران دخوازن درباره زمان ما کرمانجی و زازاکی ام هنک پاروکرنا به هفره پاروکن لورا هر دیچه زمان ما بر به هندایی و دیچه ایدی هاو کچو خورته ما به زمان خود آخبن نزانن بنویسینن بخوینن و هر دیچه زمان ماجی هنداده به هر چقاس سالا چویی جوونا درسین بجارته ای زمان محاول دا و کامپانیک لدار خست ما دخواست که بده هزاران کس زاروکی خو تشویقی وان درسان بکن و درس زمان ترجیح بکن لی مخابن ام نگه هاشتا آرمان جا خو که بدلی ما به زیده 6000 کس زیده تر پار وان درسان ترجیح کردن تشتی که مدید و ما تجربه کرد که اوه بریا وان خباتا بمهان لازم ام دست بخباتا بکن لورا جصدی حشتی قال ما نزانن که درسین بجارته در حق زمان ده هیا و وزارت پروردهی امکان دایه ما که ام کارن زاروکی خو فیری زمانی خو بکن جبروی آوایی لازم ام وهشمندیه خورتر بکن زیادتر بکن و براو بکن لتمام ترکی مادام ما بامکان نها هیا دبستان ناوین ده وزارت پروردهی و امکان دایم ما چما ام و امکان دست خو دبردن لازم پیشی ام مسئولیت خو بجیبین بدهان سالا مدگوت هبونا ما تی انکار کرن زمان ما تی قدخه کرن هیجی نها دگلک جیاده دجین فرمی و رسمی ده زمان ما قدخه ام ویا دزانن لنای و معنی کو ام وان امکانی کو ایرو بدست ما ام کارن بکن ام دجدست خود بردن هرچی امکانی کو نها دست ما ده لازم ام بشغلینن وان امکان دست برندن وزارك خو فيري زماني خو بكن نتني زمان بيرا علماندن وهينكرنا ادبياتا كردي ديروكا كردي وهشمنديك مازن دقل مدى زيده بك لورا خداي تعالى د قرآن بيروز دجي جما تبارا قوتيا رنگي ما شكل ما زمان ما قوميتي ما جهب جدانا اف جي آيتين جو خدانا اف جدابون نابي سبب جهفچون و پفچونه نابي سبب شر نافخویی ام 85 میلیون انسان لسر آخر ترکی به هفره زیده 100 سالی ام دجین خودی درکتنا لزمان خو هرچی کرمانجی هرچی زازاکی هرچی چرکزی لازی فرق نه ام تفهم ولاتیه هبن و حقو ما في ما وكهف هيا ام سرفي اخا تركيا بجي بلي راسته قالك كاس لسرفان جدايتيه ما دخازي كو ام بهف كفن ام جهب بچن براتيا خو خرابكن لي ام جي دزانن ونيار ما جي دزانن الحمد لله ام مسلمان ام براي هبدونا خدای تعالی و پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام ری نشانی مدایه که لازم هم حج هبدو بکن هبدو قبول بکن برنگ خواه بدنگ خواه بزمان خواه ام هبدو جهف دور نکن دادوی وارده بریا که ام گازن خواه لحکومتی بکن بریا که ام گازن خواه ج وزارت پروردهی بکن پیشی امی گازن خوش خواه بکن دسری دامه وظیفه خواه بجی بینن مسئولیت خواه بجی بینن وزاري بري زاروكي خو بدنا وان درسين بجارته بلي سري صالي ودس بيبكا لبرياكو سري صالي ورا اف سيچار مهيكو هيمانه ام دخوازن كامبانيا كي لدار بخن ببرفراهي وبجور فعاليتين دن ام انسان خو هشيار بكن داكو زانبن كو اف امكان هيا براستي جي دماكو بار مدس بكامبانيا يكر واوسع ازين سيفيل كو اف چند ساله کو دست وان کارا دکن او جی دبیجن گلک کس هیجی نزانن کو اف امکان براستی جگلی کرد رهیا
ji sala 2012 vir de Wezareta Perwerdehiyê vê imkanê daye me. Lê mixabin me vê imkanê heta niha neşoxulandiye. Wezareta Perwerdehiyê li hêviya me ye ku em berê zarokê xwe bidine van derza tercih bikin, da ku ew jî ji maran mamosteyên Kurdî zêdetir bikin. Çiqa tercih kêm bin, mixabin mamoste jî nayne tayin kirin. Lê dema ku hinek rêveberên dibistana agahdariyê nadine gelê me, nadine dêw bava, hin jî bi tirsa ku bi ser navê rêxistina bêne hesibandin ji ber wê tirsê naxwazin agahdariye bidine dêw bavan jî. Lê lazim e em ji cîkî dest pê bikin. Par me destpêkek danî, lê lazim e em divê rê de bimeşin, da ku gelê me jî berê zarokê xwe bide van dersên bijarte. Bi heman cûreyên fealiyetan îro îlana destpêkirina vê kampanyayê em dikin û her çi siyasî partiyên ji hev cuda hebin. Navê wan çi be ji me re ferq tune, em ê wana teşwîq bikin. Her çi saziyên sivîl û şexsiyetên hêja hebin di vî warî de bixebitin, rewşenbîrê me keda xwe birjênin, em jî hevalê wan e, hevalbendê wan e û piştgiriya wan dikin. Helbet di derheqê Wezareta Perwerdehiyê de hin xebat jî bi rastî lazim in. Lewra lazim e pêşiya van dersên bijarte bêvekirin. Kes metirsiyek ji xwe re tehlîkeyek nebêne û zarokê xwe bi van dersa bike ku perwerde bibin, fêrî zimanê xwe bibin. İnşallah ez vê mizgîniyê didim. Par sala çûyî belkî zêdê 6000 zêdetir zarok van derzan tercih kirin. Hem bu vesîla kampanyaya me, hem bu vesîla kampanyayên saziyên sivîl. Lê em hêvî dikin û dixwazin înşallah bi 10,000 din jî îsal vê zarokê me van dersên bijarte tercih bikin û ez bank li gelê me dêw bavan dikim nehêlin ku zimanê me bêşbîr kirin. Îro bi her awayî zarokê me asîmîle dibin, zimanê xwe hunda dikin. Örf û adetê me, kevneşopiyê me her diçe hunda dibe. Em nehêlin, em pêşiya vê xerabiyê bigirin, ya ku Xwedê ji me qebûl bike, ya ku me jî serfiraz û serbilind bike, ev e, mala we teva ava, misada we heb. De mariya we bi xatirê we.